Met igatang ko tinabarbaro ulugan ko partner. Ay san nga problema data partner ta dati Boss J Car Trading. When mga karonda, nulugan ti kasapulan nyo, turungen ti Boss J Car Trading. Agsipod taglako dahil ti quality used cars asaan nga agperdi-perdi. Ore anya class ti brand, kasi ti Toyota, Mitsubishi, Honda, Ford, Hyundai, ken Isuzu. Pasyari nitan ti showroom dai ti Barangay 15, San Nicolas, Ilocos Norte, along National Highway, sa Puren Laing ni Mr. Jesse Santos. When tumawag ti smart number 0999-301-5772, ken globe number 0905-418-0882. Boss J Car Trading. Alisto can clear tiladawan, the outcome na, pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti high factor Iontech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa iti sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local ken for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat nyo. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aklas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti high factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batangas. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor, Iontech Digital Corporation. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, bayanihan ang kailangan natin ngayon. One Ginebra Nation, isang tagay, tayong lahat. One Ginebra Nation, isang lahi. One nation, never say die. One Ginebra Nation, walang hamon, may pag-asa sa pagbago. Sama-sama, kakayanin ang pagsubok pag nagkakaisa. Ganadong tunay, tayong lahat. One Ginebra Nation, isang lahi. One nation, never say die. One Ginebra Nation. Drink responsibly. Anumang paglalakbay ng Pilipino, sasabayan ng Petron. Ang mga naglalakbay para makausad sa buhay, may kasabay sa daan. Ang mga naglalakbay ng malayuan, may kasabay sa patagalan. Para sa inyo, Petron XCS, our excellent cleaning system na nagbibigay ng better engine protection, improved combustion, and more mileage. Kaya bawat patak, maaasahan sa paglalakbay ng Pilipino. Petron XCS, kasabay sa lakbay. Dinanggay ti agsapa. Karonda intayon manggigan iti duang partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radio Ronda. Mapagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan kaglawlaw. Iti oras ti alas 7:30 ingganat alas 9 ti bigat. Manipod Lunes ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laeng RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdengegen. Dinanggay ti agsapa.
Yes, naimbag nga bigat tayo aming mga karonda nang nangruna kadigti agdamang agdengdeng ag ita Philippine Standard Time alas 7:55 iti bigat iti aldaw ti Martes, October 20, 2020 da kami ti papagaya mi Glorina Bayuran ken iti partner ko ani Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti Agsapa. Manen kablaawan ta kayo sa dino manapaset ti Ilocos Norte na imbag nga bigat mo partner. Yes, naimbag nga bigat mo met partner. Aya, kasta meten digiti dumdum ngeg kada tayo itata dito oneg ti stasyon. Dito yung programa tayo ti Dinanggay ti Agsapa. At tayo manen iti aldaw at ti Martes partner. Aya, October 20, 2020 nagpinas dito yung date 10-20-2020. Diba? 10-20-2020. O, Kat ni diba? Sir Albinya daw partner kat agbilbilangan kahit nang agpaskwa ka no. Wan, agpaskwa ka to yun, sir. Amom, ado Umay mapaskwa kanto di balay sir makia na tong Paskwa. Wan to no Paskwa intay to kada Glorina. Agpaayab tit adong bisita ti Wan. partner tapno ado ti ana tayo. Paala tayo ganun, di ba? Ay kat na mairan-ranan tumo nga duty ni Sir Mark Tulyaw partner kat duadan tot umaya. Truth. Kani Sir Mike Ramos, di ba? Adatay maninte. Ana sir? Igado manan? Iga dumano. Na? Pansate. Kwarta. Di ka mas dalagan ti kwarta o kwarta mi. Aya, alakit in God's will ko natin nga road gagayem ken kapsat. Na? Ay ag-share tayo ka no. Sige, bagik 5 pesos on. One bagik ti sarsan sir. Ay haan. Sarita. Bagik ti pingganon. One bagik ti charan. Kunan ni Sir Alvin ka ta ag-share kami kano ta agpaletsyon kami. Diyos ko anan mong taletsyon sir. Agparti tila ta kaldingon. Oh, kalding talaga. Kalding na imas nga kaldereta partner. Nang nangruna itata partner kita kas lang adda iti umay ko. Adda iti bagyo ngem kas lang umay dito yung pagilian tayo nga iti ayan tayo nga Ilocos Norte partner ngem ko na ni Sir Mark tatay. Sir Mark, awan ti signal tayo? Awan na ya sir. Signal number 1 or something. Awan na ya sir. Awan ka no. Awan ka asin apo. When tatay tatay si Mang Peta kami partner diretso nak kanya nakakit-kitan na da signal tayo sir kung nakaawang ko na na. Ti amo kon partner signal deto yung transmitter tayo. Ha? Charot, joke lang. Signal Gagayem deto ken ana kakabsat. tayo. Liw-liwa unda kay laeng gagayem ken kakabsat no muna ta datay pa lang ti bayet ti pandemya ken Correct. adaman deto yung dindinamagan nga bagyo partner. Sapay la ko magagayem ken kakabsat Ready. We are all ready. Diba? Kailangan ready pa rin tayo. Ken, kasamitan dito yung liplipatan. Dito yung makadkadwa tayo tatali dito yung nagti-studio amo yun. Awan dito kurang. Saan nga mabuo deto yung nga programa. Saan nga mo buo dito yung istasyon. Awan dito yung partner. Aya. Syempre yun una tayo dito yung the key of the station. Kuna the partner. Aya. Ni Sir Mark Tulyaw. Dito yung Tulbek Apo. Aya. Dito yung istasyon, Sir Mark Tulyaw, gaputa da Sir Mike Ramos, gaputa. Syempre, isuda iti makin amo digiti technical keme-keme alangan mo nga technical ni Apo na Apo manager tayo, di gawin di tayo pinauungtan amin. Amangan partner no kalbi-kalbiton na ni pada magayam nga. Isu nga dalata dete may isa nga tao gagayem ken kakabsat nga ada iti parte na magtimisang. Uwan. Kasapayen gagayem ken kapsat iti mangkit-kit at siguro tayo may isang importante pa etoy. Apo, idi na palabas nga aldaw gagayem ken kapsat ket na ibagbagamin bueno dito na palabas nga bulan ket may sa tigwardya nga may basbasa dito bueno may nagnaganan when gapwanta adayo ti baet digiti duahan ta pala makapagsinukat ngibitatan Isu manamnam ako ng partner nga agbayag ni Sir Albinya daw when dito. ag Christmas kag tuyen sir Agbaro nga tawon kanu pa yun. Iso Isu deti ibagbaga na partner nga lechong. Ore kag 2 years kag 2 sir mayat latta. Po partner kat inluklukatan nakpay tiri daw tatay. Desit ka magusgus pa kini Sir Alvin Yadaw. Ay Sir Amulat Alvin. na. Sir Robert, ape Robert pa inagan mo? Ada Robert nagan mo? Ay isumot lagayam Alvin Robert. Nagpinas di tinagan na partner ko sa American Black.
Black American. Buwan. Napugot so na partner, Black American. Robert, Alvin Robert. Kanang J American no ka J abroad kat. Buwan din sa Hollywood ko ng We, partner. no jowam lang Alvin. Alvin? Yeah, ngam Alvin? na boss mo. Robert, kuna nagpak Robert. Robert si Diana partner, DJ. Na J Roberts in. Puji Roberts in partner ya. When Ang taga katawan ni Sir adan sa Mark experience sana J Roberts in Wow. deti partner. Malay mo partner nagpagasolina dyan. Alaw mo gasolina J Roberts in partner nakaro kamot. Si Dagdi dyan, di ba? Ay, yeah, meron. Before. Parang Petron ata yun. Petron yan. Petron. Before the Robinsons nga, jilikot ti pagnamdya. Asilig ti police station. That's Okay, partners, anta mga liplipatan nga kablaawan digiti coming to Department of Education nga man narimaanan partner nga Groups. agubobra ka digiti modules kada agi prepare kada digiti maiprinta partner. Mhm. Kuna Kaya- nagarod ka. Di tamat liplipatan Yes, partner. partner. Ayan, ni station manager tan. Liplipatan naman din sa station Hanta nga manager liplipatan tan. partner. Mm-mm. Ala sige. One. Ayan, makalpasan tiya. Magkikita tayo nga siguro tayo. Siyempre, timang idadaulo iting istasyon ni Sir Rodrigo Rod Sadjan. Hello, sir. Dito ko matagpalit yun itong Christmas partner. Di gamin? Dito talaga ti very humble. Ayan, very humble manager. Okay? Partner, dito about ti bagbamta tayo ti education. Nag-arte. At nagarod Education. makikita dito yung Facebook partner nga Mhm. printing press kanupay kadigi printing press da kanupay yan. Apay ko ng partner ta Mhm. ti kabukbukudan da nga pagtaingan partner ada kano digiti pagprintaan da pa yun. Mhm. Mistrada lang nga ro doon, taga-printada pa yung nga main. Taga-arami da pa yung konsepto, tinaglaon ka di nga module. Kat Mhm. printing press ka no talagang partner. So nga, sapil ako kadigiti kami nga mangisurusuro, gagayem ken kakapsat saan kay ko mga maumumangam. Ngam kasla, ada nang ko partner nga, dito ada kano ilunglungalong dito yung Department of Education nga, nga saan pa sa nga aprobaran partner, di amok Mhm. nga ada kano once a week nga proposal nga iya ay digiti ubing sa J pagadalan. Ngam deti gagayem kay kakabsat akat saan pay nga sigurado, saan pay nga naaprubaran no Jack Mariro. Correct me if I'm wrong, gagayem kay kakabsat. Ngam nukas jay, ngam among partner ti panunot ko kadeta. Kas dati kay ibatugan na nga mingket deti kas lang kuma deti curfew. No itay naglabas nga bulbulan partner, 8 iditi mo ng curfew, idi nang runay di ada ECQ tayo. Idi ko nag-9, idi ko nag-10, idi itatan partner nga agdama 11. Kas kaiyarigan namot lang dito once a week nga face to face, no, maaprobaran partner. Anak mo ko ng nga road. Ket para kanyak partner on may anamit ket di. Sa bali nga mit agad answer ti module. Tigito ubing. Deti nga road friend ko partner, ni ana dito ubra kas lang nga pang pharmacist dito ubra amon pang high school samot ten. Won bagi ni ading ko kuna na mo ten iso nga dito. What I know kung kuno kas lang la digiti preprint ka module ni maman partner ko na alan anusam ko na. Kita papada dan sa partner ya. Di mai preprint. No Jack Mariro partner science teacher. Hindi pa pwedeng ano na lang, print and then Xerox. Aman partner iso talaga ubra Then Xerox partner. Okay. Ngam no deti nga min nagijatan na partner no deti sa bali nga machine. Nakus now no deti dakkel nga machine nga pag Xeroxan. Ben, Compare nakus ka na. digiti Canon kada HP nga talaga na biddak. Sa bali lang nga talaga partner ti Xerox na digijay. Kaya dati iba partner, dati about matla iti module partner, di ba? Print and then Xerox. Anya, digiti di ba bagit Department of Education, digiti nga ana. So, ada gamin digiti daduma like ada nangig ko from other station ta dapat tingding ganda. Ada iti kunanang ada ti reklamo about kadito panag singir dito may nga maestra ala dito la tinagdaganan tanalpasmet nga pasama ken na Nabi pa data partner. when kadito last week lang aya nga dumaw dawat iti kwarta gagayem ken kabsat sukat dito nga module ket syempre nalaing met dito nga parents apay nga dumaw apay nga Parent partner. when Oo. parent may kolekta dito nga mestra
iti worth 100 plus kung natilatan, 100 plus TG kulkolektarin na talaga min isut nanging ko 180 kung nakmalangin ket papananji 180 kata para kanu digji school supplies nga mausar ket iti panagprint apay partner. No Jack Mariro partner, digito may bunbuno nga module ket adda allowance ti ubing ti kada per year. Okay. Nga Jack amo no mano ti balor na DJ nga Pero DJ agsisingir kay ba partner? haan partner libre Ape. DJ. Oh, okay. Inted ti Department of Education. So kompleto metlamit ited kada kayo partner di bond paper kasi One ti ko partner, na kasi DJ no Jack Mariro Mm. partner dito head da mama. Nakalista amin digiti maya nakalista amin no mano nga bond paper ti mai-release ti kada lawas and everything. Kasi sukat kanot bond paper. Awan Di gagayem dawaton ng 180 per ubing kat 50 da. Pwede ado umagas. Imagine. Di ba? Mhm. Oo. No Jack Mariro partner ada tina ito ding allowance. So ti awan. estudyante. So para ka dito parents, nga dumdumig kada tayo ano guardian, digito ubing. Awan ti dapat nga itedyo kadigiti teachers yung nga kwarta wenno anyaman. Di amin partner ta At datay libre. ti bayet ti pandemya gagayem ken Libre. kapsat i-provide amin ti Department of Education isu nga permiti kinatanagtak digiti manursuro ita partner nga panagububrada digiti module at para ka digiti estudyante kan para iti masakbayan da. Tapno handa malate mo at iti panagbasa. Dahil kunak nga rod. Narigat mo't partner no maipasardeng dito panagadal da ka dito academic school year 2020 to 2021 partner at sayang ti oras. Ada ti duma partner dito ada ti jilikod ti module da. Ana ti use di answer key. Api maito di answer key partner. Oh, Awan no. answer key na Ada ti something jak may ba kasinsin ko ba no kasuna o karuba ko nakmalanganan partner. Ada ti answer key na. Di module. Ngam nakabalik ta di answer key. For example, dati ko ma-J module. Di ba kasi ko ma-J module partner? Di answer key, di pinakalikod na nakabaliktad. Tapno hanga nga mapansin. Ay, amangan partner, baka no nariruan DJ Mistra. Ay, partner nga na-include nga ta. Mhm. Ay, jack laan mo partner, baka di na Kasi nakikita. partner, ti panagamok ka deta nga imbagang partner, awan ti mai-release nga answer key. Kasi partner, deti kas kunam idikalman, idi namin sa nga lawas partner nga awan ti nangamin deti kung kunanan. Answer na ita Google pa yun. When awan talaga kung na nakit Mang Jeff awan ti answer deti Google kuna na partner. Kuna kanya na damagin man deti classmate mo na panji classmate na adda talaga answer Ngam no key mathematics na. partner, multiple choice DJ. Multiple Talaga. choice. Oo. Ngam no digiti science kada English, application, more on application DJ. Yes. Alang arod gagayem ken kabsa tintay man pay alawaten iti umuna nga damag itatanga bigata. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, mani po ti station manager tayo dito RPN DZRL Batak ni Sir Rodrigo Rod Sajan. Hello sir, good morning and please go ahead. Mangnamnaman ilawag si Mayor Michael Marcos Kion idin inot manen nga panagturas si Benek ti turismo ti Ciudad Tilawag ken iti Ilocos Norte. Datoy ket gapu ti panakalukaten ken panagawaten ti probinsya ti turista manipod kada idi nagdudu mga paset ti Luzon sipud 5 Oktubre 15 ito dato nga tawen. Ngem kunana nga bayad ti panaglukat ti turismo iti agtultuloy nga panakasurot dagiti alagaden ti panakalapet ti panagwaras ti COVID-19. Wenno datoy ket gapu pay laeng iti kaado dagiti turista ket rumbeng nga masurot dagiti health protocols ti nadakamat nga syudad in dawat na kadagiti hotel owners ken restaurants iti panakasurot kuma nga kang kanayon dagiti health protocols tapno malapdan ti panagwaras ti COVID-19 wenno coronavirus. Damag ganado ti Ciudad Tilawag, Rod Sajan reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay. Thank you Sir Rod kadeta nga deta nga damag nga in paalawat mo kada kami tatanga pikat. Thank you Sir Rod. Okay?
tuloy talat ta partner DJ pagsasalitaan ta DJ ko na kita napanapi kinay ta DJ friend na digiti friends na at talaga answer kina ngem kunak saan nga gapu nga da answer kina ket isutong palem di ba Madideta pa partner awang masursuro ta ubing ko na nga road partner ka dapat nakita ko Facebook nga saan tayo nga is-spoilen mo no ir-irwa mon deto dagito yung anak tayo nga datay nga naganak nga kunana partner nga datay nga naganak ket datay mutlaeng ti mga answer ka dagito yung modules da saan dim ka di amo partner nga mangha-hire da pay ka digiti digiti agtutoron alaha nga dakas DJ gagayem ken kakabsat ta DJ agtutor iso na pa iti mismo nga mangilawlawag nga nasaya at ka DJ ubing di ngamin partner iso DJ gagayem ken kakabsat nasaya at mat partner di ngamin wen nasaya at met tikas ti nga banbanag ta ala ko nakarot kanya diti kana ka ket ahan ka po nga module ka hangga po nga dati answer kina akot bebe aklat ta nga da di answer kina nang ko inalan ta baka siya ti makabasol no alak di answer no kina gusto mo la di sungbat na partner kinita mo lang kinitak pero kunak kanya na wrong dito ni kunak wrong dito answer ki kunak wrong mo dito answer ki baka pang manipulate da ka kanyayo kunak mo so sinuksukatan na digiti answer na iso na nga anat amum kunak iso-tisong bat mo hamong nga susurutan ta answer key wrong mod kunak is panang manipilit ko ta di panono di ubingan ta alang amangan no kunak nga di mathematics na kasi nung nasungbatan dito nga awan ti solution na ka pinumpugtuan na partner agpada di answer key kan di anan agpada di answer key kan di anan kasi nung di application partner adalat at answer key na Dizay. di application nga kasi lang Yat, aralin naminduan. panlipunan Adda, kompleto di actually at ay kompleto. Activity 1, part 1, di ba da ka dyan na One, partner? one, Kasi one. part 2, part 3, activity 2, part 1, part 2. kasi nung amin Adda, the more nga kompleto. application partner among data own idea di siya ngamin no even, more, even di multiple choice. One. Part 1, kung na A, B, C, B, Zay. ala barbaring saan aming partner kat ada answer key na nga pagadalan ay Well, tap no siguro nga marigatan di kiti ubing ket paited dala to di kiti. Well, jakmet kit di judge sen di kiti nga teachers aya. Ngem sapay la kuma ta well, di jing answer key ket ited tayo iti parents. Saan nga di kiti ubing. Kung mas may pay di partner na awan talaga answer key. Siguro ti suggestion ko met no kaya da talaga met nga ana ay pasuro ka digiti anak da ket siguro ti goal damit ka dizay ipa-answer da DJ module partner DJ ko ma-answer kita da kin parents na tanong ni parents na kinita na ustumot laeng usto no wrong lat ta hantay nga suksukatan paspasukatan Nung partner adalata digiti ala hantay nga amin gagayem ken kakabsat ang adalata digiti mangkonsinti partner nga madamat answer ki dito anak ko dito ilatan di ka pila anak kuna na aglalalo partner no workaholic DJ naganak na nga one time na pa yung dito mangkita at anak na nga dito nakabisbisi nga tao kuma partner iso nga may metla ta DJ kung natatatay partner nga awan lata iti answer key awan inagnagana mi DJ nagpapabayad gagayem ken kakabsata mga no sa bali man tiya pagturungan na dito yan partner okay when data partner okay kahit ko lang man nga kablaawan ti happy presbyteral ordination anniversary kani Reverend Father Melchor Palomares okay happy ordination anniversary apo. Okay, alang arod gagayem ken kabsa tituloy tayo tintay panagdidinanggay iti dayto nga gundaway gagayem ken kabsa ta adu digiti intay pa pagsasaritaan aya kang runaan na detoy torre ditoy iliti Kurimawa kasapayen digitoy umad-ado nga ngilaw manen iti barangay Kumkumloong napanday iti barangay Dalaya pen ken dumapay even ayan mi partner nabayag deto nga isyon awan pa iti action ingana itata anak ken nga tamet digitoy nga apo nga opisyal yeah narigat tagsasa o partner nga masapol tagsaon gapuan ta nabayag nga isyon detoy kun may palagi partner dete insend mo kanya kidi talaga nga nakarumot eti may salang paper partner nga dete
dikitan dikiting ngilaw partner kat ay dupo-dup talaga di pa umanayan. What? Nagsusukot na pa yan. Siguro no agisend nakman keng kan partner iti picture partner Ay, ko adaman nga talaga. among partner iti ag concert ko ma kas di Awan. kaado partner di mo Dupo-dup ko mabilang lang. aya di mo mabilang lalo no inatangam ko ma iti kasi tatangan mi ti asukar partner apo napa in just 30 minutes ti kaluklukat lang kas jay napnun Napnon. Di ka nasaya Ganun karami. Nasaya at partner ta dati maalapay ka DJ nga ngilaw at isupay nga agwarang-warang nga no kasanot ka aduna di ngilaw nga napan ije partner doble ay sumangbay. ako. nagadot Alis to dagitlog partner. Aya. Apo Anak ka tirason na gagayem ken kakabsat iti kinaado tingilaw. Ana partner, di Ete- kami saan nga kina managdaldalos. One, kan hamot nga pa nagmamangga partner tapno ibagada nga mangga kano. Ngem adda iti poultry dita barangay Kumkumloong aya dito issue pala iti December deto gagayem ken Ang misa kabsa. tawon-taon. Mesa nga tawonon nga issue madimo la maak-aksyonanen apo nga taga Kurimaw anya ti ububraan tayon anya. Kada ag-harvest da kat of course ag-spray da uneg ngamin ti Disinfectant. when Ayan. disinfectant da uneg dati agas nga is-spray da Yung saan according latang umubra dito. when according detoy kadigitay agbanbantay kadiji nga poultry aya ay according ka dito jag bambantay di poultry gagayem ken kabsat aya ket agis spray kami manang kunada agis spray kami manang kunana ngam DJ is spray dan no in spray dan syempre nabangsit na matay di Adot kiting aglek ilaw. na mumot partner nga. Akit umakar di kiting ilaw, itis na kabalbaleta nag-spray da nga road, di gawin partner. Di ka di, numapan kita anto, di kitis sanidadan. Di gito yung ngilaw partner at nabangsit nga ro. Wan, Alak si kaman. No kumakaiyariga na deti partner kat no kumada bagyo. Mm. Siyempre, mapangka evacuation center ang awan diti mangdangdang rangkang ka nga safe ka. So di mo inarami di kiting ilaw, imakar da mo tapno safe da tapno saan da nga matay amin. Aya, kita dito yung art partner kung kunakpay, tunumapan kita di kiti sanidadan, kat awan to di kiting ilawan, taada jay, balbalayan, kati kiti asidig nga balbalay, kang runaan na dito barangay Dalayap, aya, nagsoo pa idi ay nagkwapay ni Apo Kapitan ti barangay Puritakan. Aya, nagsoo pa isunan, di manong pa di barangay Puritakan ita pinilin. Partner ka Di Badyo, partner, yan da Ma'am Aileen Rambaud. Partner kasanot ka asidig na dito kumkumloong ken puritak partner. Adayo. Ada yung ord nagtrabelan ni ngilaw partner. Adayo pa iti nagtrabelan ni Ilaw. Ganun karami, aya? Di kad poultry deto kumkumloong partner. Di kad tinag istayan di ay tinag tarayan di gitay ngilngilaw di puritak partner. Purita, ka barangay Dalaya, barangay Badyo, barangay Jakamuno, ayan napay. Tadang araw tinag-text kanyak partner. Aduman tingilawen barok kuna na puna kad adumanon ay ata nag-harvest da amom very updated na kadigiti ta kunada When partner atagigyan kat ko when ag-harvest da into no kastoy kunada after 2 days nga pa nag-harvest na kadiji nga day ng bagada nagadot ngilaw kadigiti balbalay report ni Sir Rod pa dati di ba report pa ni Sir Rod dati No Jack Mariro partner kat ada dati tinawagan ng sapi nga kapitan awamot ko na sa ili. Awamot ko na nangag ko dijay. Iso nga ala ang tanto man din number na partner amang ano baring sumungbat. Alakit dito gagayim ken kabsat aya ala kit kitain tay basit apo dito reklamo digiti tao gapwanta agsagsagrap da datay lang arti COVID din datay lang arti pandemyan ket agsagrap dan to pa iti kinaado tingilaw aya. Well, digiti met taga poultry partner, umay damit kita agi-spray ka diti balbalay. Ngamno umay agi-spray partner, doblen to met lata di umay nga sumangbay. Kat kasano nga rodon partner digiti pinuntirya digiti ngilngilaw nga pagtaenganan partner for sure nagaduman ti aberyan kada reklamo na yan. Syempre partner, syempre nagado dito nga ngilaw nga
talaga nga sobra. As in, no makita mo lang ko ma-DJ video, instant ko pa ken Sir Ronald. Impasa pa di video ken Sir Ronald. Na eta pa nagadun ko na. Dati lately lang partner, dati nga video. Aya, iso nga apo nga opisyales intay man labasit kitain. Among partner targetan pay tingilaw ko tigiti kang kanal. Iso nga nukuma napanda dyan pera digiti mangmangan dita apo gagayem ken kakabsat pagpasensyaan nyo deti sarsaritaan min dito mailibak DJ partner nga nukuma napanda DJ kanal. Santo into numangmang kayo into na ada idasaryo DJ lamisaan kat DJ da nga mapan narugit DJ partner isupay no kat pakalalaan ti panagsaksakit ti chan ang mga napanda tinakdatakdaran DJ inapuyan So our DJ gagawin ken kabsat apong opisyal inte basit kitain dito yung reklamo digiti tao tatalagamit nga makapaalarma ng nakarkaro pa yung COVID-19 kunada nga rod tiki na ado tingilaw kumbaga partner no agluto digiti balbalay partner adda iti taga ingato iti kaldero adda ti taga kiwar adda ti taga partner adda ti taga ikabil ti seasoning adje ngato na partner adda ti taga bugaw tanuhaan mo nga binugaw yung partner paglukat mo pa ilang tuk kunanan na pandijing ilaw di sa bawon. Ore na bara partner ka tuk kunahan na mabanda arakon. So napadasam deta nga na partner. Yes. That's at February, March and summer. December last year 2019. Napasarak dito nga problema. Nung basta kinasarita ni Apo manager ide hindi aming partner ng jak amo no anat nagnaan di saritaan daw. Yes. Request ta pekin i-request ta kin Apo manager tabakan di chiki in interview na idiket mabali na pa nga alaan. Paiti may sapay nga so itang agdama partner ket kimaro ngamin nga talagan. Dito yung ngilawon. Hamit ka kimaro less met kit di ka di kinaaduna idi. For example, nung nagraira da mga permi. 100% kumaidi nga kinadot ngilaw nasa 70% met kit ay adulat ta partner. Pero adulat ta. Nakisayan. Imbago ma partner no deti adadan iti 30% iti kinabasitan. Isungod ti ko na magmamanulaengan. Ngam saan met gagayem ken kakabsat deti kas na pagsaritaan ta itay partner nga titar-targetan talaga deti ngilaw. Yati post 2 days ago. Ay apo aduman ngilaw mi na pangaasi ka dita ipupukyo agitang ngilaw yo tapno saan nga sumrek diti balbalay mi. Kuna na partner. Talaga nga sa bali diti nga poultry partner. No ang mga poultry alakit inti kitain no natrason ti panagadwan ti ngilaw hang kumit saan tamit iba ka partner no, nga direct mismo nga diti poultry. Ngem ti atap ti tao diti poultry kaputa isot ti agar harvest after harvest dakit isot panagado ti ngilaw. Aya. Iso diti mesa nga post nakakatawaman nga basain ngem ay apo aduman ngilaw mi na pangaasyo ka dita ipupukyo agitang ngilaw yo tapno saan nga sumrek diti balbalay mi. Imagine even kwarto partner iso pangpanganan diti dadto mga tattaon. Tapno lang sa nga masarat ti giant partner. Ngem into no katengan ti paragpangan da di kwartuda katada di digiti ngilawan no pagsarsarakan da. Aya nalaing digiti nga ngilaw. Partner. Narigat nga mapakisyat kunada nga partner narigat nga September 5. September 5 dito nga post. Di pala September 5 pa dito. Imbes nga adaman dito impasam tatayin partner. Recently lang. Kuna naman dito yan. Imbes nga bumasbasit tingilaw ta ado na patay min ngema sapay adumanen apo nagariek kuna na ngilaw virus kuna dapayen partner. Ala barbaring agmudo dito nga mapaspasamak gagayem ken kakabsat mapakisyat. July 15. Aduman ngilawen apo. See? Every month. Partner. Every month, Sir Mar. Hintay sa agpapaktingilawan. Nakurang lang iprito ko. Baknang ako ang partner. Mabalik yung ila ko ngilaw. Yeah? Okay, gagayem ken kakabsat sakbay tay nga mapantay pagsasaritaan digiti na duma-duma nga topiko. Hintay mga rodinggen digiti sumagmamano nga pamaligip manipod technical studio. We will be right back.
Sa pagharap ng bansa sa krisis pangkalusugan, pamahalaan patuloy din sa pagbigay ng solusyon para sa ikabubuti ng sambayanan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong at ginagawa namin lahat para sugpuin itong COVID. At maipatupad ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Kung andyan ang military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil para sa inyo yan. Unti-unting uusad. The challenges are daunting but we will not be defeated because we have a strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. Unti-unting liliwanag. In the fullness of God's time, we will have a hopefully a COVID-free December. Sa suliraning idinulot ng COVID-19, tulong-tulong at nagkakaisang bayan tayong babangon at maghihilom. Isang mensahe mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Han, doon naman tayo sa mga damit. Ma'am, sir, alam ko po na miss yung isa't isa dahil nagka-lockdown. Pero, wag po munang mag-holding hands o akbayan. Social distancing po muna lalo't nasa public place po kayo. Maigi na pong safe tayo kaysa magkasakit, di po ba? Maging responsable, maging ligtas, sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Anamit, deti aluganin? Nabiit pa na trimaan, perdi manen? Ape amin nga naanusam day nga daan ken bulok alugan mo, partner. Anard, mabalingket awmet igatang ko tinabarbaro alugan ko, partner. Ay san nga problema day ta, partner, ta dati Boss J Car Trading. When mga karonda, nulugan ti kasapulan nyo, turungen ti Boss J Car Trading. Agsipod taglako dahil ti quality used cars, asaan nga agperdi-perdi. Ore ang class ti brand, kasi ti Toyota, Mitsubishi, Honda, Ford, Hyundai, ken Isuzu. Pasyarin itan ti showroom da iti Barangay 15, San Nicolas, Ilocos Norte, along National Highway, sa puren laeng ni Mr. Jesse Santos. When tumawag ti smart number 0999-301-5772, ken globe number 0905-418-0882. Boss J Car Trading. Tidara, ket nakapatpateg unay para iti may sa atao, nga iso iti agtartaray iti ururat tayo, nga isumet ti silpo ti biag tayo. Ngarud gagayem ken kabsat, ti grupo ti kumakanta iti RPN DZRL Radio Ronda Batak, babaen ti The Mega Mix Singers, ken kagidaneten ti may kasangapulo ket pito atawen nga innapanang selebrar, iti innapanag kasangay. Ket mangisayengkat iti bloodletting activity, wenno tinaawagan silpo ti biag. Ken mangipaay iti libre a reading classes, babaen ti panarabay, ti estasyon tayo, RPN DZRL Radio Ronda Batak. Babaen iti daytoy, maawis kayo apumi nga kakailyan, iti umayon to panidunar iti dara. Ken dagiti mayat nga may payan ti libre a reading classes, ama isang kata mismo, inton Oktobre 31 iti agdamanga bulan, aldaw ti Sabado. Iti mismo a compound ti estasyon tayo, Amasaragan, iti Pawedic Road, Barangay 13, Baay, City of Batak. Silpo ti biag, a bloodletting activity ti estasyon tayo. Silpo ti biag, maawis kayo mo may agdunar ti dara. Silpo ti biag. Silpo ti biag kinidandanan kada kayo timbag nakem dagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Virgilio and Loreline Pascual and family, San Jose, California, USA. Miss Olivia Sadjan Soniga and family, US Embassy, Denmark. Miss Evelyn Pugat Bagasin and family, Eva Beach, Hawaii, USA. Mr. Eddie Kabutahe, Hong Kong.
Mr. Allen Aguilar of Meridian Chemical and Industrial Supplies, Airport Avenue, Nalbo, Lawag City. Mr. and Mrs. Arnel Baibado and family, California, USA. Mrs. Che Atchaso Tabuli Tabora, Madrid, Spain. Miss Daphne Sebastian Simon and family, Honolulu, Hawaii, USA. Diyos unay, tiagngina kada kayo amin. O Virgen Milagrosa, kung tiragagsak mi, sikat iray namin. Ti Basilica Menor ni San Juan Bautista ti Ili Abadok, awisan na kayo ang makipaset, iti inaldawa pa nakarambak, tinasantua na misa. Kada alas 5 iti malem, babayan ti live streaming ti Facebook page, La Virgen Milagrosa di Badok Coronada. Ti kanayo na panagkikaisayo kada kami sa grapya niyo ti pamendisyon ti Dios. Babayan ti paningibabayet ni La Virgen Milagrosa di Badok, ken ni San Juan Bautista. La Virgen Milagrosa di Badok, ikakaasin na kami. San Juan Bautista, ikakaasin na kami. Umay kayon, ket sa grapen ti grasya, nga ipay ti Diyos kada tayo amin, asangapan. Pinaglag tumpay iti nagboda Elizabeth ken Juan, kasamet jay ka na, pagkasala na pagasatan. Dinanggay ti agsapa. Karonda intayon manggigan iti duangag partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radyo Ronda. Papagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan kaglawlaw. Iti oras ti alas 7:30, ingganat alas 9, tibigat. Manikod Lunes, ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan ditoy laing RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agding ngegen. Dinanggay ti agsapa. Yes, iti panagsubli iti dinanggay ti agsapa. Okay. When gagayim ken kapsat, nagsubliman tinanong mo abiyangin, kaya ting programa. Kasta pa yan, gagayim ken kapsat, naglukat tayo ni Tia Turismo, partner. Yes, partner, itay lang Oktubre 15 ko ng partner. Naisayang kat pa dito drive-in concert dito Pawayon. Kada nalukatan dito turismo dito yung probinsya tayong partner nagbalay gimot nga napasamak partner. When gusto to ko ng partner kaya maragsakan akmet partner gapuan ta agsubli iti unti-unti nang nagbabalik kumbaga unti-unti nang nagbabalik ang ating tourism spots. I mean dito mapanda kitkitain nga tourism spot dito yung Ilocos nga madugiti nagduduma pa ilaing talagang kumbaga guidelines pa ilaing kada ito yung panagapasyar. Inakman lang iba sa partner. Yes, iba partner. sa kumutla hindi kalman. Dito tapno paramit lang kada dumdum kada tayo nga umay bumisita dito yung Pagilian. Ito general guidelines for the Ilocos Norte Expanded Travel Corridor partner. Ito ni apa awan dito music ta partner. Madin.
natin. Okay? Dito'y umuna partner. Ayan, dito'y Ilocos Norte Expanded Travel Corridor based on the Executive Order number 98-20. Okay, tingin muna, persons not allowed under Section 2, pregnant women, individuals with comorbidities, and children who have chronic health conditions, neurologic, genetic, metabolic conditions, or congenital heart disease, or etc. Expanded Travel Corridor under Section 3, welcoming tourists from the entire Luzon Island through the Ridge of Reef Expanded Travel Corridor starting on October 15. So nalpas di dyan, nag-start di October 15. RT-PCR test under Section 3 must be taken within 72 hours of arrival for those who do not have. They shall undergo rapid diagnostic testing at the Pinili Visitor Center at the designated testing center. Dito partner ka ito naipatak na dito Pinili aya nga pag papanan pilang umuna digiti nga turista. Itimet limited slots under Section 3, 50 slots per day will be given for tourists until the limit is modified. Tourists who book first will be given priority. Critical health care under Section 3, if test result turn out to be positive, patient is turned over to healthcare officials. Expenses borne out of the additional health protocol requirements shall be on the account of the tourist. Tourism establishments under Section 5, accommodation, restaurants, and tourist shops shall comply with DOT guidelines and tourist sites under Section 6, public spaces such as parks, beaches, resorts, and the like shall open subject to appropriate health protocols, and crowd control are subject to the guidelines set by the DOT. Private attractions under Section 7, application for special permit to operate business permit and affidavit of undertaking for personal shall be submitted to the Ilocos Tourism Office. Tour operators and guides, Section 8, must conform and comply with basic technical and professional standards set forth in their DOT accreditation. Those will serve as safety officers for the guests. Okay, when di kita gagayem ken kabsat anya alang arot kita digiti mabalin nga alamiden digiti apo nga turista. Okay, alang arot gagayem ken kabsat sakbay tayong tuloy dito yung programa. Ayan, nga din nang gaydag sapa ken satay asap ken itultuloy tayo to iti intayo pa nagdidin ng gay kalpasan dito insaga namin nga sunata itatang bigat kagayem ken kapsat. Agsubli kami ti sa magmamano minutos dito laeng din ng gay ti agsapa. There's a calm surrender to the rush of day, when the heat of a rolling wind can be turned away. An enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we got this far. And can you feel the love
There's a time for everyone if they only learn that the twisting kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and a reason to the wild outdoors. When the heart of this star-crossed forger beats in time with yours. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this wide-eyed wanderer that we've got this far. And can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. It's enough to make kings and vagabonds believe the very Masasayang mga araw na kasama kita. Paglalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit ba dumating ang oras na ito? Nabalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Di pa ba mayan na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Paano na ang lahat? Paano na ako? Tayo di ba't sinabi mo sa'kin na sabay tayo
bigla kang lumisan nang hindi man lang nagpaalam. Isang malamig na hangin ang iyong makap sa akin. Parang isang paywating nang mapapaalam ka na. Di ba't sabi mo iwan? Di pa ba biyak na ako'y mag-isa? Di ba't sabi mo sabay tayo tatanda? Bakit bigla ka na lang nandyan sa kabilang buhay? Di ba't sabi mo hindi mo ko iwan? Sa kabilang buhay ako'y mag-isa. Di ba't sabi mo sabay tayo tatanda sa kabilang buhay? Sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay. When the visions around you bring tears to your eyes, and all that surround you are secrets and lies. I'll be your strength, I'll give you hope, keeping your faith when it's gone. The one you should call was standing there all alone. And I will take you in my arms and hold you right where you belong. Till the day my life is through, this I promise you. This I promise you. I've loved you forever, in lifetimes before, and I promise you never will you hurt anymore. I give you my word, I give you my heart.
stand today like we always dreamed, starting out our life together. Light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Not so long ago, this earth was just a field, a cold and lonely space without you. Now everything's alive, now everything's revealed, and the story of my life is all about you. Oh, if you feel the cold winds blowing through your nights, I will shout to you, I'm forever here to chase your fears away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word I say. On this I've been rehearsing for this moment all my life, so don't act surprised if the feeling starts to carry me away. On this day, I promise forever. On this day, I surrender my heart. Here we stand, like God planned. Please say you'll always look at me this way, like on this day. On this day. Okay, ti panagsubli ti dinanggay ti agsapa. Okay, gagayem ken kakabsat iti met update ti manipud pa lang ti Department of Health COVID-19 case bulletin number 219. As of 4 p.m. yesterday, October 19, 2020, the Department of Health reports the total number of COVID-19 cases at 359,169 after 2,638 newly confirmed cases were added to the list of COVID-19 patients. Department of Health likewise announces 226 recoveries. This brings the total number of recoveries to 310,303. Deta gagayem ken kakabsat awanan kami ti adupeng oras
Incoming pumakada, dagiti kang runan nga napanti nagsasaritaan ita nga aldaw, da kami ti makadkadway Lunes ingganat Biyernes iti oras ti alas 7:30, ingganat alas 9 ti bigat. Da kami ti papagayam your Glorina Bayudan, ken iti partner ko ni Jefferson Narciso para iti Dinanggay ti Agsapa. Manen kablaawan da kayo sa Dino Manapaset ti Ilocos Norte na imbag nga bigat tayo amin. Dinanggay ti Agsapa. Karonda intayon manggigan iti duang partner ti kinapilyo ditoy laing RPN DZRL 639 kHz Radio Ronda. Papagsasalitaan, digiti na dumaduma, pakasalitaan kaglawlaw. Iti oras ti alas 7:30, ingganat alas 9 ti bigat. Manipod Lunes, ingganat Biyernes. Makadkadwa tayo ni ka-partner Jefferson Narciso ken ka-partner Glorina Flor Bayudan dito'y laing RPN DZRL. Anya pa ilang rorayon nyo karonda, agdeng ngegen. Dinanggay ti